Stranger Things je počeo s nevinom djecom i na neki način završio pun toksičnih odnosa, polurazvoda i međudimenzionalnog negativca koji je, ironično, najstabilniji od svih. Pogledajmo partnere glumačke postave Stranger Thingsa za 5. sezonu. Joseph Quinn pojavio se kao Eddie Monson i njegov život je izmakao kontroli. Njegov ljubavni život do sada je bio misterij koji treba riješiti. Postojale su glasine o vezama, ali samo je jedna potvrđena, na primjer prva za koju su ga povezivali bila je Doja Cat. Tako je, poznata reperica. U ljeto 2024. viđeni su zajedno u Londonu kako se drže za ruke. Pjevačica je čak izjavila da je bila zaljubljena u njega još od prije, a viđeni su zajedno nekoliko puta, uključujući i izlazak iz zračne luke u Meksiku. Ali krajem 2025. već se pojavio novi trač s pjevačicom Grace Stevenson. Oboje su viđeni kako su nježni na koncertu u istočnom Londonu. Jamie Campbell Bower bio je pravi Kazanova, jer se nagađa da je imao više od 10 romansi od kojih je samo 7 potvrđeno. Počinjemo sa Zoe Graham, modnom dizajnericom Bonnie Wright, da, Ginny Weasley iz Harrya Pottera. Bio je to ozbiljan zaručnički odnos, ali je otkazan 2012. Nakon toga uslijedila je povremena veza s Leom Lily Collins, godine prekida i pomirenja. I dok je bio u tim povremenim prekidima s Lily, Jamie je koristio priliku da se zabavlja s drugim ženama. Jedan primjer je Sina Karkoplja. Godine 2013. još jedna djevojka za zabavu bila je manekenka Matilda Lauder, s kojom je također imao povremenu vezu. I zanimljivo je da kada Jamie nije bio s Matildom, vraćao se Lily, a kada nije bio s Lily, vraćao se Matildi. Ruby i Quilter, koji su imali mnogo privatniju vezu, a 2021. godine započeo je vezu s Jess Maloney, do sada je to bila najstabilnija veza koju je Jamie imao. Danas je s Elenom Tabor u mnogo mirnijoj vezi, kao netko tko je već naučio lekciju iz destruktivnih veza. Sada je na redu da govorimo o doktoru Brenneru, kojeg tumači Matthew Modine. Oženjen je s Karen prezime i nema nikoga. Koji završava s mišljenjima. Održivost. Joker i Joe je prvi put bio u vezi 217. godine kada je upoznao glumicu Majku Monroe, nedugo zatim. Njihova veza je službeno potvrđena kada su se zajedno pojavili na premijeri druge sezone serije Stranger Things, ali nažalost njihova veza je završila 2020. godine, od tada Joker nije potvrdio novu vezu. Međutim, 2025. godine počele su kružiti glasine da bi mogao izlaziti sa Sabrinom Carpenter, poznatom pop pjevačicom. Glasine su nastale zbog javnih nastupa, susreta na događajima i nagađanja na društvenim mrežama. Noah Schnapp je prvo bio upleten u nekoliko ljubavnih tračeva, svi su silno željeli da bude u vezi s Millie, ali to je bilo samo dobro prijateljstvo. Godinama nije imao ni jednu potvrđenu javnu vezu, nikada se ništa nije znalo o tome. I, na iznenađenje nekih, 2023. godine Noah je javno razjasnio svoje sklonosti. Zapravo, neki su ga povezivali s influencerima kao što su Moti i Ankari 2023. godine, ali to su bile samo glasine. Caleb McLaughlin je izravno odlučio ne igrati ovu igru. Nisu mu poznate potvrđene veze, nema kompromitirajućih fotografija, nema ničega. Gaten Matarazzo je jedini koji izgleda kao da je osvojio ljubavnu lutriju, jer je od 2018. godine s Lizzie Ju i zajedno su više od 5 godina. Odrasli su zajedno, sazrijevali zajedno i čak su preživjeli pandemiju zajedno. Čak imaju svoju kuću u New Jerseyu i imaju 3 mačke koje ih tretiraju kao djecu, vjerojatno u čast Muse-u. Sadie Sink je još jedna iz glumačke postave koja je rekla ne, ni pod razno. Nikada javno nije potvrdila veze. Bilo je glasina s Patrickom Olvinom, ali nikada nije bilo jasnih dokaza ni izjava. I odavde prelazimo na Dacre Montgomery Dacre. U stvarnom životu već dugo je u jako stabilnoj vezi s Liv Pollock, australskom manekenkom. Upoznali su se prije nego što je Stranger Things od njega napravio svjetsku zvijezdu oko 2017. Natalia Dyer i Charlie Heaton. Zapravo, postoji priča o Charlieu koju samo rijetki znaju. Prije nego što je Charlie Heaton postao Jonathan Byers, Charlie je već bio otac 2014. godine kada je imao oko 20 godina. Charlie je dobio sina po imenu Archie sa Kiko Matsurom, japanskom glazbenicom i bubnjarkom.
S vremenom su Charlie i Akiko prekinuli, a zapravo su oboje odlučili držati život svog sina potpuno izvan očiju javnosti. Nakon te faze, Charlie je započeo vezu s Natalijom Dyer dok se snimala prva sezona serije Stranger. I upravo ta kemija i povezanost unutar serije dovela je do toga da se povežu ne samo na ekranu. Počeli su se viđati u tajnosti, bez ikakvih sumnji, ali do 2017. to više nije bilo moguće sakriti. Od tada su još uvijek zajedno, što znači da su u vezi gotovo 10 godina. Prija Ferguson, jer ovdje je trač upravo to da nema trača. Nisu joj poznate potvrđene veze, nema glasina niti ičega. I kad pomisliš da je ono najintenzivnije već prošlo, ulaze odrasli. David Harbour, a jedna od njegovih prvih poznatih veza bila je s Marijom Dyer. Bilo je vrlo ozbiljno, kružile su glasine o zarukama, ali nikada nisu stigli do oltara. Zatim je došla Julia Stiles, poznata glumica iz 2000-ih i razdoblja bližeg usponu Stranger Thingsa. David je izlazio s Alison Sudol, poznatom glumicom i pjevačicom, između 2017. i 2019. godine, ali baš u vrijeme kada je serija Stranger Things postala hit, ta veza je završila. I tada je došla Lily Allen. Upoznali su se 2019. preko aplikacije i odmah povezali, što je izazvalo veliku pažnju na internetu. 2020. vjenčali su se u Las Vegasu, ali medeni mjesec nije trajao zauvijek, brak je počeo slabiti, pojavile su se glasine o krizi, napetosti i na kraju je 2025. potvrđena njihova rastava. Bilo je to 2024. i početkom 2025. počeli su izlaziti izvještaji da je David Harbour viđen s Sally Bierce Fallon, manekenkom i glumicom koja je mnogo mlađa od njega, i to je bilo dovoljno da neki mediji kažu da je Fallon. Mogla je biti dio razvoda s Lily jer je možda David varao, ako nisi znao. Winona Ryder je doslovno napravila živu priču od hollywoodskih tračeva. 90-ih je bila u vezi s Johnnyem Deppom, a njihova je romansa bila toliko snažna da je on istetovirao Winona zauvijek. Bili su praktički savršen par, ali to nije trajalo zauvijek. Zapravo, nakon njihovog prekida, Johnny je morao promijeniti svoju tetovažu. I odavde dolazi dugačak popis drugih veza koje je Winona imala kroz vrijeme. Ali tek 2011. godine Winona je počela izlaziti sa Scottom McKinley-Hannom, s kojim je imala najdužu i najstabilniju vezu u svom životu. Nažalost, njihova veza je završila 2019. godine, što znači da su bili zajedno gotovo desetljeće do 2019. Do danas Winona Ryder nije bila službeno povezana ni s jednom partnericom. Millie je imala samo 11 godina kada je postala slavna i samo to je bilo dovoljno da se već osjeća odraslom. Tako je s 13 godina imala svog prvog dečka, Jacoba Sartoriusa. Razmjenjivali su pjesme, slali slatke slike i cijeli dan razgovarali video pozivom, sve dok iznenada nisu prekinuli. Ali to se ne može usporediti s njezinim sljedećim vezama, jer je 2 godine kasnije upoznala svoju sljedeću ljubav, Josepha Robinsona, mladog ragbijaša od 17 godina, iako nažalost njihova veza nije trajala duže od pola godine. S vremenom su kružile glasine o vezi nje i Louisa Patricka tijekom snimanja Enole Holmes, no to nije bilo istina. Ali to je bio samo trač, ono što nije bio. Je sljedeći par koji je imao vezu koja je najviše slomila srce Millie Bobby Brown. Hunter Esimović. Ovaj tip nije bio super poznat u Hollywoodu, jednostavno je bio influencer s određenim prepoznavanjem na društvenim mrežama. Ona je ispričala da je to bila najtoksičnija veza koju je tada mogla imati. Hunter je imao 20 godina, a Millie samo 16. Sam Hunter je izašao i priznao da je bio toksičan bolesnik, kao da je to nešto na što je bio jako ponosan. Sve je upućivalo da Millie više neće vjerovati u ljubav, ali sredinom 2021. jedan dečko joj je postao zanimljiv na Instagramu. I govorimo o Jakeu Bon Joviju, sinu Johna Bon Jovija. Bili su toliko sretni da su se zaručili 2023. a godinu kasnije vjenčali u Italiji. Toliko su sretni da su u kolovozu 2025. godine posvojili svoju prvu kćer. I naravno Noah Schnapp je bio kum maloj. Ne zna se ništa o bebi, čak ni njezino ime ne znamo, pa ćemo je zasad zvati mala Millie Bobby. Bonus, Finn Wolfhard 2021. godine je potvrđeno da je bio u vezi s Elsie Richter.
Ona nije bila toliko popularna kao Finn, pa je to jednostavno prošlo nezapaženo kod mnogih. Prema tračevima, veza je završila zbog brojnih prijetnji toksičnih obožavatelja koji nisu željeli da Finn ima djevojku. Doslovno. Gotovo su ga izludjeli, pa je prekinuo s Elsie jer se bojao za svoj život. Do prosinca 2025. Wolfhard nije bio povezan ni s jednom novom partnericom. Ali dobro prijatelji, ovo su bili svi parovi iz glumačke postave Stranger Things za 5. sezonu. Što vi mislite i koji vam je najdraži par?